Karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu. Basi Nyasaye nomulayi mundu wa Nyasaye abundu osi owulirisinja nolola station shefwe sha Western Nyota TV nokusangalibwa emyoyo kyefu mu Nyasaye ukire hulutsa omwezi wa hataru ino iri inyanga yohuranga umukupira Nyasaye oryo ukwinjisya mwihole Nyasaye nikuchaka omwezi khandi kuchaka liwiki ube nawe halala khandi ubende Nyasaye halala. Papa efo mwikulu Nyasaye timbabasi au maoshinga iweta akoho uliro mwezi kuno kwa hataru hulabalamu nikulo bunyali bubwo ndetse ngfutityo usangaliro mwami okubusiye, usangaliro mwami wakulinde mahwa kose kahubiremo weekend iwere ndakata myesi kiwere kibiri wabere nnefu yalala ukupiroryo mwame saira yesi wakubolanga naye buli abundu ahulolanga mwamo mukosye umwezi kuno kwa hataru kurere tikhabi kurere obuleki bulamu bubwe kurere obulamu nendekata bunayi bwemyeyo kyabwe bule abwene kachire basangale nobusangali bwabwe bwitsule mwami lihwalyo nokubola hunyanga ino usayali nyoro buyangu mumyoyo kyefwe kachire lihusye lilihukosya shingalo iyo mwene wenyere hulo lihwalyo ndo bulamu bwefwe muliyera Yesu Kristo mwami wefwe, amen. Basi kusomanga Injili ya Yohana sura ya 8 okuchakira habiri ho mumabwibwi niyenjira hakari mwekalu abandu bosi nibamwitsira niyehala nabekesya abahandiki nda abafarisayo nibalera omuhasi owanyoleresibwa naheya nibamusingisya hakari nibamusungira bari omwekesya omuhasi uno yanyoleresibwe muhuhola hwene naheya nemmalako ka Musa yahula kambu kubalase abafwana baryo n'amakina ho nawe osungorye uye ne basunga baryo nibamutema mbu babenende Eliya banyala bamwinjirira nalyo naye Yesu niye yana mahasi naandika nolwala lwe hasi ne olwa balumirira okumureba yakinguha nabasungira ari omundu huinywe obulesyonono abeye ouranjirira omulasaneli likina mana niye namahandi naandika nende olwala lwe hasi nabo olwabawulira baryo barula mulala bachachira huwashira obukofu kata ohula ohumaliriha naye Yesu natonga yenyene nomuhasi ewayali akariao Yesu nakinguha namureba ari mama balihena shali omundu Yesu ukhalakire shina naye nakalusya ari abulao mwami Yesu nasunga mbu kata siesi shekhalakire shina ta tiaptia nohurula lwalero oronona tawe. Baso mundu wa Nyasaye hulanga kwekanga huikuwa mbu zimbabasi tia Nyasaye dalabola hane zimbabasi tia Nyasaye abandi kinda abafarisayo bauna hu Yesu asubuhi indakanoibolanga yali nasire muhekalo hweki abantu mwalimu mabwibwi niyenjire muhekalo niyehale niyechesinja abantu lakini shihole shamala shirundra shalijo kuchanyakira abafarisayo bamala betsa bwangu nende abandiki nebetsa nibalera omuhasi undi owabamala babola mbu omuhasi uno anyoleresibwe mushihole shene naheya emanyire mundu wa Nyasaye omanyire shibunyalo babwatieri nikaba barere mama uno neshibarere omusatsa bababere naye tawe shikalika abweneta shibunyalo babwatotota liliho lihuwa lindi elia abandiki nda abafarisayo bavisa anomba bavisa omundu indakanibola barera Nyasaye barera omuhasi uno owanyoleresibwa naheya nibamusingisya hakari imberi wa Yesu Kristo bamala babora Yesu Kristo muhulonda nanda malako ka Musa mama uno kenyahanga alaswe amachina
kenya hanga apwe amachina afwe chichira china lilako lya Musa lyabola mbu omundu yesi ounyola mu chikhole chifana shiryo ahoero khwirwa amalako kano engorwa kahaba bakalonda bakosia abwene tawe lakini watoto bulika haba bahosia malako kana abwene baharere kata papa wali nende mama uno nikahaba amalako kano kahosibwa abwene papa uno shiahaumiro kubaota bahabere bosi denyango le indakano ibolangambu aumao unyalo ohwezwa obulungishi okubirira kumalakota ne handa aumao unyalo hwezya amalako kulwa malako ka Musa aumao unyalo hwezya amalako yako habweneta shikira nola owabola mbora heata kanwa bolore batawe owabola oreba tawe kanwa bola mumbiri kone hekalu ya Nyasaye ohoere okwesi oluyali ho onye kenyolo lembu humalako ni hulonda humalako indakane bola mbakala tiambu aumao yesi owahosia bwena malako nikahaba no hulonda malako kosi shingalaka hoere tawe shikira obulemu bwo mundu obwaifo kwalongwa nabo obulemu bwo mundu obwa hwalamirwa ohurula hulo fwe ohurula mu Adam au maota abantu bano bosi indakaribola barera omuhasi uno nibabola anyole mushikole shene na amalako ka Musa kabolanga indakaribola ngambo amalako ketsa nende Musa lakini timba basi naomba obukosia nende watoto bwetsa nende Yesu Kristo toto amalako ka Musa karo lakini Yesu yeto ohusia bwene fwe mu Yesu Kristo husia bwene amalako aka Musa muihuela labu huhole aka obunayi bwa Nyasaye buhoero ba huloblambu efwe bamala bamurera nibaro muhasuno hakari nibabola mutota nyolere sibwe na heyanga nibabolo mwechesia omuhasuna nyolere sibwe asubuye inyanga ino onyalo kuba no uliranga wahala kireshina sikira mu binadamu bubwo mu mera iyo yo mubiri so holanga akali kabweneta mpaka uichayanga mpaka wilo ofimbungo murwe hulwa iwe mwene uliranga nola no mundu uhoere tawe hulwa shira hulwa imbi hulwa obononi hulwa owihala kireshina nendo khala kireshina nenda abantu esaidi litala linyalo wihala no kosere libolambo muhasuna hoera ati litala linyalo wihala no kosere libolambo musata una rulangana company otiamu inyalo wihala no kosere school yo somanga mu inyalo wihala ibolembo olonda nanda mahwa ko holere so hoero ba hakarikari wefwe tawe ndio lilako lino lya Musa liaone ya mama uno liamulolera lialola mama uno sana sijira lola lilako no liini omusata mahua kano lola lilako no lirero omuhasi uno yenyene kachiraha la kilo shina ne handa abantu bano betere nenda amachina denyango manye mwana wefu ishalo shiuma timba basi dunia haina huruma bali betere na machina okuchakira kubantu bakofu mpaka kubana bati bachingira machina bali tayari babolanga uno kulwaholere namnai kejanga yerwe ouraho kata mshalo shefwe karoga etiroti mbia tindi omulosi nanyolwa kata ni papara hotano omulosi kata nalo mushere wa kofula kata nalo mkofu wa kofula sana imbiaka 18 otirembero olaba bola uno no mulosi onyola bamwira onyola bamuhupa eshalo shiuma timba basi tawe nuibe piki mano orure nayo timbiro ishalo shiuma timba basi ta ishalo shiuma timba basi bakunyola ne bakukuletairi bakuboa mwikosi ne bakuira ishalo shiuma timba basi amatala ka umatimba basi timbiane ndo luya ne oluibulo esaindi tumanga timba basi ba umango huifuira ne babolo mwana ono ya kufimbyo murwe eferitala liefune lyoluyali uno ya kufimbyo murwe hupa machina bakupanga machina ko hunyeka bakupa machina ko huchaya bakupa machina ko bola humaho haja nawe tawe over rejected olobwa nendekata abahuibula olobwa nendekata abo aparabu bahuyanza hulwashina timbiti kiranga onyole eshfimba murwe baramama uno akari ne bachingira machina baramama uno akari ne batira machina babolanga lero lola engoroka haba yali mara yohuranga mama uno winyola mushikole shene shinoto nomba yali ni amenya ni akola ndi bamuhabanga lakini ndakano yukize ibola mbu bamurera asubuhi akamina ngaba muhabe eshiro jose akamina
amanyina gaba muhaba ichiroba muhaba kabisa bamuhaba paka bamunyola na aundi omusatsi wabanyolwa naye aundi eruha esaidi onyalo kwinyola mahua onyalo kwinyola amalako kahutire yo yenyene lakini mwana abanji lwamweba mwana abanji lakini EACC ihunyore yo wenyene olwamweba mwana abanji lakini police evidence inyolehe munzu mumwo olwamwahole bihole bino mwana group y'abantu abanji lakini saino ne yunyolehe wenyene olwamwali lomono ne matala kabene mulabahana abono ne obutesha ni bwabene mwana abanji lakini yo ilira ko lyafira lano li wenyene hakari barera mama ono bamurakari ne babola mbu kuli tayari okumupa machina shikira Musa yabola ekupira nyasa oriombu amalako ketsa nende Musa lakini tsimba basi nendo bukosi abanyasaye bweta okubira mu Yesu Kristo mwana wa Nyasaye emalembo la handaya zokubola sana bu amakosa amalai akabahola lobatira mama uno kata nikaba balima mtafi yeshiro kana nikaba balima mungire paka bamutira aundi alina kwira nafubuka masikamo aundi balima muhupire ho kata nibashiro musia yao aundi kata balima muhupire ho sindabushi aundi abandi balima musene kato mkongo lakini amakosa malaika bahola no kuchinga mama uno ni barera ku Yesu Kristo amakosa malaika bahola kata nikaba balima bamunyasiye kata nibamuumisiye kata nibamunyekere amakosa malaika bahola no kumurera asubuhi bamurera mapema ku Yesu Kristo loba murera bali bamanyire bu Yesu alarao tik kumbe timba basi Nyasaye shitireranga otik hulwaiwe okwesi beshinyasyo ta dalabola hani timba basi Nyasaye tiombe shinyasyo eshakenya hangonyole timba basi Nyasaye tiomba obumesi obwa mere myaka cyose paka kata obutesha nibo bwabia timba basi Nyasaye tiomba amahuwa kawahola obwiri bwa wahola obulosi bwa aloka timba basi Nyasaye tiomba inakano ibolambo olobono nibono obono nibwenji ha nibumetera na timba basi tiametera muno obononi bwa meteha obononi bwa mama bwa meteha mpaka abantu bose babola toto uno ahoere yerwe cholaho kate saidi ishalo shosi chalo kuloba mashibole huyo toto lwawa huyo toto dile naishi ngala munyala kata abebulibo banyalo kuchinga bakuire imberi wa serikali ibole butoto omwana uno si airama obene tiye ho naishi ngala munyala de nyangolole timba basi Nyasaye obono ni bwa mete hadi bwinji ha na timba basi Nyasaye tia inda ramwelala ni timete herelala Yesu yamala mama unatecheranga kari emalendi imagine singala mama unatechera bamuhupire bamumisiye ho lakini balindangala na bahole final yokupa machina ni bahanyola tik ni bahanyola approval ni bahanyola Yesu okuraho mukono kubola okuraho sign okubola toto yerwe mama unatecheranga umanyire nyanga ino ni nyanga yokufwa mama unatecheranga au kangane nasi shemberesi yenyeneta lakini honesi unyolehe esa indonya no kutecherera mahuwa esa indonya no kuba mubwendi kwa mahuwa toto wako sandio lakini shwali wenyeneta toto wako sandio khanda bandi bakosanga hu lakini yo wenyene uone yungwa ne yo wenyene wa makosoko kalore hanga ne yo mwenyene wa bolanga mune yo imbwa yo village muno shikira wa amanya khashweranga ta ne yo wenyene owamanya ne yo Messi wo kwano ba urabo omundu nakupobyoka na bamanyata ne yue yatechera nabola bane khase luwere nyanga ino khulwa shina khulwa enyolere sibwe bamurakari ibarera Yesu urashingala babola malako ka Musa yahula kambu khubalase abafwana bario amachina khonawe sungorie nibasunga bario okumutema bubalole babenendelia bamwinjirira nalyo naye Yesu niena mahasi naandika nende shitere shishe naandika nende lwala lwe hasi nibatiri omulunye batiri kumbona kubolere khole kulie amachina kuli nako kuli tayari omukhasi uno ngwo uno kubolere bwa Yesu naandika asikala emalendi imagina emalembara Yesu yalina lwe yaandikanga hasi yaandikanga napo labane okubanda hera muneshi okubanya saya hera muneshalo okula hwana omwana omuterwa mbu Yesu omusubira aratibata uno shanya lokutibatawe shikira mumurere ha Yesu ali
esubiranga Yesu yahandika ngasi nabola esenese injira esenese obulafu esenese obulamu omuntu Yesu kyanyala kuti apa nalabirire mwisi etawe amalako kamusa kalita shina kalita eshiyo kumanya akalirulramwe esielwa ndetso husi abwena malako natiriro kuhandika asi nabo babolanga bola bwangu khonyanga khupe mama una machina aundi kata abali babere naye kata undi abali bamulolakho abali bakhola khamukwa kafwana kariyo bosi balo bali tayari Yesu natiro kuhandika asi khandi bamusukuma bambora bola yamala nachingu kholwa kabiri ndakana ibola nabola ari omundu Yesu kuinywe obule sionono abe urangira okumupa anomba okupalikira lyokuranga arangire oume sionono yamanya ariena yamanya indakana ibola mbu abandu bosi baonona ne balemerwa nendo luyali lwa Nyasaye yamanya bobera mumbi omundu mulala Adamu okuranga bosi pe kwabali kwa okuba abononi nechironyolanga nolalo mwifitawe onywetsanga kata nonywetsanga nobole nywetsanga menzie ngona lakini onywetsanga nolalo mmezita olomwilasi nolalo mwilasi tawe olomwifi ho aubao unyala kutira machinata isha notira machina kulobweyi wenyo kuira uwe yanga nabo handi lomwifi niyenyo kutirwa machina neyo unutirwe amahuwa katinya nabola huinywe toto mulita yae lakini huinywe mwezi yesi oushiri owononaho oulalindo bononi abe okuranga okulasa lichina indakano ibola handi amala natiriro kuhandika asi olwaba ulira baryo barula mulala okuchachira huwashira obukofu katohula huwamaliriha amaparo kabwe olwa Yesu yababora yes oumeshi obonono anomba omundu Yesu huinywe oubula esionono abe okuranga baye amahuwa katinya abandu bano bapara amaparo kabwe kabetsusia toto obonono bwanje shibuli obuheita lakini endo mulosi toto obonono bwanje shibuli obuheita lakini ndamera toto obonono bwanje shibuli obuheita lakini ndera abandu ndakupana ndafumira abandu embano toto obonono bwanje shibuli obuheita lakini ndebe bindu byabene toto obonono bwanje shibuli obuheita lakini oburima nendo kumonya abandu nendo kuchaya abandu nende engineer binyasinja toto sendi kama mama unota lakini sese ndi nende ebyonono byanje mwana wefu omanye buli mundu ali nende ekyonono shishye anombe byonono bibye nekira shenyano shinditira asubuhi ino nenda lichina shinga abafarisayo nenda bandikita shinditira nenda machina tawo Yesu shiyetsanga nenda machina ta abafarisayo nenda bandiki nenda bosi abali betsere betsa na machina lakini Yesu yetsa nende timbabasi Yesu yetsa nende shirenda Yesu yetsa nende bukosia ni hulo bukosia ifo huo ni bungwa shikoli kulebihole byefwe omundu Yesu yeyitialeta omundu Yesu yalo kwifumia nabola esienda onibwa tichanda lito mwana mulai emalendo labantu bandi babola esishindali kunenda maka kaba hana bandi nomba abasiani bandi babetsanga nakota esienda lito mwana ompole yenyanga omanye buli binadamu yalemerwa nendo luyali lwa Nyasaye kata ndibulwa bora ndebulwa nendo mwana omundu bora endiwo lwibulo lwa Adam kata ndibulwa manefungirwe munzu manelwe byokulya endeko kubola kuno ndo mundu ta endeko kuinterakta kuno mundu Yesu tawe embeta munzu imwo binadamu siyenyene ne bungwe byokulya nemenya ndala bola ndo mundu ta kata ndala tia abundu wose tawe toto emba ndi munzu imwo nomba abundu ya siyenyene chembola ndo mundu ta chekolanga kobwila sindo mundu Yesu ta chenjaya ngo mundu ta endio siyenyene lakini muradi endo mwana wo mundu
endinendo bwononi embanendi to mwononi owaolera ulabola no mundu ta endo mwononi ulanye kango mundu ta lakini endo mwononi kulwashina endinende imbi anomba imera y'omubiri eyobubi obwamenya mwisi neshira abandu bano bose timbiti yabwe tyababanza maparo kabwe timbiti yabwe tyababanza maparo kabwe timbiti yabwe tyakira ni balola kata nukuchingira machina kadi fwesi kuli na mahuwa kefu bamala bara machina kabwe hasi okuchakira kumukofu mpaka kumutititi ni bara machina balahula machina embara buli mundu yatitanga niyeturira siesi eshire honde endi honde shionono siesi endi nendo bwononi inda kana yukola Yesu yamala nashuha nasikala nende mama uno yenyene abayibuliwo banyala khuloba lakini Nyasaye anomba Yesu akhuberanga tsimbabasi abandu abamenya nabo banyala khumo khwifira benyo khukhupa machina asubuhi yenyanga nende nyomanya Yesu yezo khukhupa machina ta Yesu yeta nende tsimbabasi Yesu yeta nende bukosia Yesu yeta nende okhuberwa abora mama unari mbu Yesu nachinguha namreba ari mama balihena shaliyo mundu ukhala chile shina ta na enakalufya ari abulao mwami emalendi imagina mama uno aura Yesu nambora mbu Yesu na enasungari kata siesi she ukhala chile shina ta kata siesi shinditsire na machina ta kata siesi she ukhala chila ta lakini tsia okhuralwa lero na khandita abaroma 8 musari ko kuranga kubola ngabu bulano okhala chilo shina khubulao yesi uli mu Kristo Yesu omundu Yesu niye yungane de Kristo Yesu abeshilonge shiya akahale kawereho lola kahabakosi amache kahabakosi amaya khulwashina Yesu ahulongango obuya khulongo obuya muye neshakira Yesu nabira Nikodemo mbu shonyalo khullo bwami bwa Nyasaye nolebulwa khabirita amatai nendo mubiri kwa kawaida kuno shikulilamirwa bwami bwa Nyasaye ta lakini luibulwa lwa khabiri muroho yano khusubira Yesu Kristo omwana wa Nyasaye shikira yetera abalabebe na abalabebe bamuloba lakini abo bamwijisia yabakholo kuba bana ba Nyasaye yabakholo kuba luibulwa lwa Nyasaye bebulwe munzu eya Yesu Kristo yebulwamo shikira ye niyo mwana wefo mukhulundu mumunzu yefo yobulunjushi nano lo usubira muye okholungwa mulala khube inzu iye noberwe byonono khulashina niwetsimba basi Yesu nambora tsia ndakubora ulandali nende skuli ndayanza mwalimu wa PE ni khwakhashina ni khwakharuka khwakhola somersault ni khwakhola cartwheel nende crab walking khwakhachonya ndalindanga sana mwalimu abole lihuwa mwalimu yamalanga khulange nabola breathe in out breathe in out nabola dismiss nekubola hura nekutsia endolanga mama uno yahera nanga namanyira tsofwa lakini Yesu yamulahula nambora mama case dismissed amahuwa koko kabererwe emalendi imagine usangali kwa mama uno yali nabo nibo busangali bwe timba busenya saitsireranga mwana wefu olekhala chile shina ta kata bantu bakhala kile shina shibali nibo final tawe aliyo judge mulala aliyo Supreme Court judge mulala e case ye na amwa apili ndishi nyalokholwa ta abantu bano bali barumihire case ya koti ya Musa bali barumihire koti ya Sanhedrin lakini lubola Supreme Court ya Yesu Kristo mwana wa Nyasaye yenye advocate wefwe kandi niye ulita okuyasi abantu nabola kawere nabola obererwe liyabora mama uno case dismissed simba basi cha Nyasaye chiolera mama uno case ya mama ya wa khulwashina Yesu shiyeto kupa machina ta Yesu yeta shingalichina elio mkona elia abachaya lia balano lichina elio mwombo kusinjiranga huo Yesu
ni yeye nyene owetsimba basi shakhalakiranga shina tawe ne yenyangambu noshi ulire sauti ino tsimba basi tete shiriyo tsiri oni bwe nenyanga kusaye nawe emanyiro ulire likwale nyasaye ehubolera aundi wanyolere sibwa mahwa fulani aundi kata malako kelitala kafuba aundi kata malako ke serikali kahutupa Supreme Court irondala ya Yesu Kristo mwana wa Nyasaye ye niye advocate kandi niye jaji uwo mwisho oliala hula mama amahwa ke kalika were shinditiro hula samachinata shinditiro kubora ywe lwawata shinditiro kubora mbu ywe oli written off tawe simba bastena side rio ndenyango saeli no asubuhi nyanga ino bolo mwami Nyasaye wanonga mwikondo lirio endo muononi ndikomba Yesu umbonye usienda matsaikoko unange mbo mwana uo engana shetani nenda mahwa kekosi ochaka nyanga ino embukula tsimba bastitio nendia mogo mwami nendo muonia obulambwanje uchende nasi unzimire mbulambwanje bose bulira lya Yesu esaire nisubire amen basi no saire lisaire kusairanga khandi no lyaonde lyenya lyosi nenyanga kusaire nawe papa umikulu tsimba bastone tinyingi ori mno kulokubera yesi ulire lihwa no niye matimba basitio ori mno kuba yesho olasanga bandu majinata uletsa mpuhuoni mwame mbolo bukose bubutiye mbulambwa Yesu uhuyamire kachirelira litso mibu yabana aliyo mwame ulo mulwale mubiri kukwe Yesu ubuhire nyanga ino na ula na afinyika mbaparo abolanga umwesi kuno nakube kuriena umwame saya mutimba basitio sibenda halala esaire mirimo cyo baholanga ebyashara by'abantu bo baholanga ospe mutyo fatita yamu umwame ogende nabo halala esaya ne robomba umwesi kwa hataru na kurere tihabi na kurere bulamushi na kurere timbabasi na kurere bunyali mu Yesu ohulira sinja na hulola ohulahosi hali umwame mbolambu mataika Yesu Kristo kabole ubimiriso bulaine de timbabasi ndo buhongo bubu mbandu bobo ulira Yesu Kristo esaire nisubire amen basi amera kanje ni Stephen Hamati kanisa la Christ Evangelistic Church Shibinga Kuisero sub county Kakamega County siwa Bishop Dr. Kefa Asungwa Kwemba Mungu awabariki sana Nyasaye balamire tihabi mno mbende nyanga indai kubasairanga kwabayaga mno onyalho kupire simu kubole nawe na itakuwa vizuri sana asante.